asisi masali fele le tula ifalo alola visa la fianga fele ala malo le vanga ta pe masaya e fele le asisi le tula ifalo ya ona fanga solo le tato program. Celebration of our independent state. The head of state of Samoa is now inspecting the card of honor, and after that we'll then proceed with the rest of the program this morning. So le le tau malu mo sungai malu le malo e me se telo tau sanga ia sa tele nei so la tau na afia tu lo vole le uber tu ia mane lava fo le malo si fa pe na tu la ia mo mi umi ia ma tau watu ma me ia malo si me yo tau tu le fa lo ne va on tau au fa solo fo si singa le malo taksia ia mai ale le ia ko la me alo ia ai le pa u banga ma to e it's a cloudy day here at Tiafao, so the heavy downpour is expected very soon, but let's hope that the official program will close off very soon and as scheduled by now, just before 12 o'clock. I believe the head of state has done with his inspection. No fani ya mo le mai moi da foi ya ni se fa me mo na va ta me se ta to Savali fa lo e on fa tu langa mai lu na nei te fa to va ya le mo to te fa pe se Savali a we dei e si mi to ta to mai nei te fa ma to go tu e o lu mai na to Savali fa de va ta fa li ai le fie tele wa to fa su mo va tu sanga ole malo tu taso Sāmoa ya ole Savali fa lo na ale tula I fa lo malu le malo anga e tu ma e le ala fanga foi o empapa au mai ya tato malo fa lo dia mai se na fionga da malu le malo fa pe for mai state ale tupo le malo tonga le kovana o Sāmoa ya le uno to ke lau ma tele la malo fa lo dia mo la bano fa tasi mai ai le tuto taso le tau sanga. Following the police is the Sāmoa Hotel. Nā we mai mō mai I le company a le Sāmoa Hotel. Wha lia fo ilo lato nganga fifia man wha alo alo I le wha manatuina ai o le tato Tuiātaga. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please. Bull and welcome to our friends from Fiji. Pena nai sui lava le o nga motaa ia male pulenga malu faya o nga lo fai masui al ne ya o nga totele fa le fa alo alo mole fa na tuna tuto tasi muli mai tu o motaa le o nga tulanga lua vai vase primary school. Pasito tele le fana o le o ma wala lo le para o turong lua le mota le mo me na vai a o me vai maunga I le va o ta o la to Savali fo adia la to fia o be Stevenson le va o ta o ya lo pe na fa na solo atu le la to a solo foi
tua ese no fonga lo ia le au maulalo le primary school ia ma polisi va pelui alela o so on try ma pelui o lo topalo ia le primary school ia a polisi o lo tafangata ia la wa mata anga ia tonu o banga fo e fai ia la to fa lo anga balaudia ia le polisi la rapelui le vanga tau. These students are drenched in wet, or just completely wet, but they are marching and smiling, and it's just a way of showing that, okay, we're happy, we're just almost over with the program. It's one of the new established colleges. Excellent show of appreciation and gratitude from our future generation as we remember the 48th anniversary of Samoa for independence. Yeah, if I pay for the Sāmoa Import Direct, the Wild Company Limited, if I pay for the company the fresh. Please welcome our Samoa Pro Fresh Nellis. Yeah. Association. Tell chicken and chips, but fish and chips and vanga there. I know for us to buy this at solo there. That was the event Polynesia. Stasi ne fala tonga fau le wona to o mai ia tulanga fo le o fai pelenga ia o talonga la kapi ma bang fa pe o la to ia pe ni la to fo le fa to ia fa tinonga ni to vanga ko ni seti o fusuanga ia fa pe fa ma la kapi ai fa mo tula to ni sila lo ia la to office Sāmoa nei le event Polynesia la au ese nei tu mo mapule la to tua o le usava dia Tangan wenga malo sile o lo fa tontonuina tu la fono so se tu ainga tu la fono ina ia maua pele file mu male salutongo tangata ia le leila tina o Samoa, the Ministry of Justice, Courts and Administration graces the Tiafau Malaya with their LA Brown LA, led by the Chief Executive of the Ministry. Le talafa solo pito por history o onga te tasi ya le tulanga ia o talafa solo pito ma banga tau tau fa mo mo le wa tele na fia mai suenga ni so taimi a fa solo mai lava tato poliso Samoa ne banga tau. It's a huge representation from Sāmoa College this morning, all proud in their gold and tan colors. Ola matau tau ne le risa pe for ngai to tele to mai tai la Savali ne va tau tau fa le ai le to pa oli salo kamanga kai fo le ngolai mo boy la va le o mai mai ya na mai tai fa ali la to fa lo fa ali la to fi le tau. But you also have to note, Tolefor, that the demographic stats of Samoa does show that we have more women than men. Telefo inawa o ngama basenga telefo itama to tele itama ita ifale ai lava le tupale auto tau ya mata watolo ngai mai man solo fa ya o ngai ya mai se foi ya o li mata tai tuai foi o polisi ia o Sāmoa por escopa pe o na lau sirfia nei va ta ama la to fala tonga ina ia tanga i le fa ale deia e tulanga fa longa ausia tono tatu au ngi ko wa ko fa sa inga venga ia fa pe fa sima o la tele o tatu fa longa